Ja, man is honger. As er niks om te eet nie. There's more pickle fish in the fridge. Nee man, die mense klaar gister pikkelvis geëet. Heel dag. Okay, then you can make something else or buy something else. Wow, wat gaan er nou aan? Is dan die hele tyd die? Hoe sê hulle dit? Was Bunny Christmas. Sê op ietsie man. How many times must I tell you that is not what Easter is about? En sy op en neer vir jou niggies nie. Hulle moet nou hier sit en by jou dophou. Sorry now about that, ladies. Really not hunches. Oh, wacht. As ek kwaad, was ek nog 'n eiers gekry nie. As ek nog 'n dik van eiers nie. Moet jy worry nie, Mr. Eie, gaan vanaand by jou kokkeie. Like ek dan soos Mrs. Meyer. Kyk nou by jou. Jy kon nog al lekker byne.